Rushini rwega matanya maito ati ni mukirire wega matanya maito no murathi na mbere na kurathi muno mwathani na muthenya wanyu no ajireirie uria kwagireire ni tabadira ya kimuri session ya Inoro TV tukoga haha niho tumurikaga maria maraire maria meku na maria meguka na haha niho turutaga muigwa na mahira na otoria jamba ya wira yugaga Thakame yauma thakame riu bururi no wahora riu ni ukuhona no thakame atarero ima ikure kurari na mahira ungihona honake uhihinya gokaigwa hena kagau hena gakau kana kagau uga kanyamu iguaga no thakame yauma ukamenya ni hahona riu tuhora nene ara kuhonia riu kiroga na kwena muigwa ona gutikarite muno ona musere nduri urahwa mai ate Kiambu tukaigwa nyingi Kiambu ate MC ni mabia kunegenera gavana ate nenda kuma impose ra speak no na matire marasoe uri ne elect kwa tukati na ruoro wale ate kwa tukasa ate tanewe muikariri gite wa county itekiribo gavana newe CEO agio the stakeholders ure gavana nake wetagwo Mutua akarokera andu a mautaga nao wira kare gavana mweru akamaigata kiraitu nirime ngageria kuyuria tete andu maabo magatibe eno ate guthuro ti kuiganu ndugiro menya mwero mundu witu understand na ari understand na matio gathoma tari no ndu gathoma ta nofo kana ate unywe umutukanitie na mekwe kana gwachi marome gatibe no tondu maiko tukembere na thuria turorania tariri ndio aruka magite KMC no amenya MC ni tu kare kuigwa ikuire kana ukirwo rugame uko aje manu wa munada ukihithukirwo kironja kana ukirwo we niwe wage gutwika senator we niwe wage gutwika nyina county we niwe wage gutwika mubuke andu aya ari ni moyo wira uria wari wao kana matioi ndikio kio na meciria matene matondu andu ingi mareciria MCA no nikajura watene kuruta meciria maku haria tene na nikio andu ingi matithomete nekoragwe hano wathi kuria icienderio cia mabuku ukora ihano marangi no tukwenda riri kwa tuko gatiba na gikuyu kandi kuna ikuna githwe gagithwe ngindako gaka thori gekuo gekuo pando no gagithwe gekuo tarake tobe tuire eroredi muthenya umuntu tutakwaria horo wigie na twamoria tiriri mutuke tonia kuingata magana manari eta kurehe katero njeru uria ingata ngiri imwe to no kuru ni andu ake ni katero la seje ni katero iki to uria mundu ecenjagia ta breakfast na ya filter ko ndaiguire ate residence ya gavana irahatirwo nyau na mbadha furia na itata ciotire etokwari uria muthi tukeririo horo wigie maundu mamathi na mbere ino wa county twina Njogu Farua. Asante sana. Riu hana ta mundu rethaga kawira. Wendo agathuti gaka. Gathuti gatikire kagoro muno. Tuthuti ni gona tu. Wende urari na process ya gwikira. Atoga gaka. Gaka tikeru. Gaka gena mieri ta iri. Gaguda gudi kuma dahanguro. Akanegelo to ndega. Wakawete kore ruraya kana guku. Ndiri gete kudu ruraya. No ndikiuge ni wega ni ndako jita gukomore. Na ngiria aroria kimuri na ngeria rwakirenyaga mu gicugo ndimere ira turakirikire wega kuhapisa governor na deputy governor na riu riatigara nimaturutire wira mundu witagwo Dabiri murata wako ni murata waku ndana mwita guku tene 2030 ni mundu mwega ni mundu wa biashara riu no ara deputize madam Anne Waiguru riu Waiguru njiwa andu mumeta minji yo omiji turagithirire ira ewo miji no ndikani gudina mbere no ndaiguire watu ikatirire ati miji koragwo ya green ye mugunda yoka yonuru no ya green yatherukio no ya green toke hope no ago ikata ngego furi ekumindesha jagia tita watermelon irecho jagia jani green na green ni red no tonkiuga ni ati andu akirenyaga na turaswereira na hage mathuri to bunge MCA magwe kiharo marute wira ndoni hado hareri wate madam Wangui Kirishidanoka
wange gwesite gwendanoka nyaretirwo muno ni ndirario Moses Kuria ndario kunie na ni arata muno hihi kwaga guka gwake kwina undu munene kana ithu turenda kuria ndu mundu ari kwa thite karugendo no athi karugendo ni kudibe ni kuthiete oya bejuge ndirario ko no ndio ire gite hara kiagirire toru kuma da hanguru ndirathire thutha ndire ku andu-ine tureragira andu azuro marakuha kandi cia harambe na muingi wa gathagu kandi zo ndirahe cia thibitari no aheagwo ona ni nyao nginya riu na ni riaga kama gakurumukia ri kai gohendo utagakirekia ona ruwa na ng'ombe ni athĩnjirwo ngoja ni magwagwite kidogo gitatene mheshimiwa kengurikani kaundu kamwe ureto mheshimiwa leta rudi kauma nutoyo toyo kowe ende kanarege no azima tuthie na mbere kumuhoya kirira na indo no ne kengi kwire bwana waihora kindu kia mheshimiwa ni kuhara oge hanguro to kyo hare ruwene atuzio ohigore kyothi kinago kukeno orere mari kijake ole ubago ni na kuruba ndubitia goyo hono no byo menyere kuhara nduka hare mo nduka roga marege mundu niketwe na tuna mundu wetagwo Albert Ijero niwe secretary general he gwataniro ya Kenya Union of Domestic Hotels, Education Institutions, Hospitals and Allied Workers kudheiha workers geithia erori ya Kimuri Inoro TV Albert Ijero no gitwire ona kudheiha ni kugate erori ya Kimuri niete ugo muigo jitagwa Albert Ijero no ngambirite arutia wira akia mageta wa kudheia na nikia makirugamirite arutia wira aria marutaga nyomba aritumetaga domestic workers a house help security guard ore haria ja driver waku akura akutaga nyomba ndadi kito ni thirikari ati kwa na ndereva ordinary ndi muno kugena ndereva no ndege ne onyone nigenda nguchadie driver mwega kuma vuto ka represent arutia wira a universities and group 1 to 4 ana makoro makivata ana makoro makiruta sukuru ni ndo wa kurugamirira laboratories universities na secondary schools cia Kenya ciothe arutia wira othe ndio turugamirite na colleges kuma hau tuka represent arutia wira a mikawa mikawa mukau wonde tagwa mukawa Kenya arutia wira wewe ita we mundu wetagwa cashier we mundu wetagwa room attendant acio ndio tu represent housekeepers kuma hau tuka represent arutia wira aruma kwa mai hospitali-ini thini wa private hospitals na 2 national hospitals MTRH na Kenyatta National Hospital acio ni arutia turugamirite muno nigira tuma tetere na tumarugamirire thini wa uruti wira wa wira o muthenya ura kurathi na mbere nigetha magenyongese akamushara terms and conditions just to improved tukamare hamwe na magathika na matikaie hau muno wayidari muri rungu rwa kotu ithu turi rungu rwa kotu na turi akiama gya kathatu kuma ria kotu yahomirwe kiama kia mbere ni gitagwa Kenya Union of Commercial Workers Union ya kairi ni Plantation Workers Union ya kathatu ni Domestic Workers natire ino socio ni aratu kagate ni agwithurwo ni undu wanyu acha ndarathura kwa undu witu arathura kwa to ni mu member wa ODM thini wa ciama citu cia turutia wira ri tutiugaga ati kiama kinene kia political party na nia thini wa Kenya tudiuno ni tiheagwo slot twagira kwa slot no thini wa constitution ni urauga ri yugaga atiriri toe slot through a political party section 97 ndiugaga tutugena nomination straight ama college urugame no asmorugame na political party kogo abe resign either wambe resign agora constitution ya kiama gyaku nigito kwitikiretie kana ukiheo rutha hindi kana rutha paid leave nigetho karutire political party iria ya kunominate atataruga mau uheo paid leave yes ukarutire kiama wira no hoyo niki paid kana ni paid no two things ni total constitution kana asa kuga atiriri wathie kuria ri wathie ku represent you
agenda yaku ya mbere ni muruti wa wira rathi ku represent ye kana ni andu na marakuthurite tawe ketoke socio ni re a represent agautan angithi arathia kana ODM no idari no andrathia kata nat arathia kata mundu kiumbe socio no twarare hagone nati no aleke kuthurwa ri runo atigana na todara aleke kuthurwa ri aka ko nominate immediately ri constitution ya ndira mero yugite no taru ya konya kutheia ri ngagutuika nominate ndio muthi wira wa kutheia ni natigana naguo to digire bo maita meri to dire civil servants ni kutheia ni private employee aitu kata nao na ndio to mushara they no consolidated no once ungijita besa kuma ku consolidated funds then wado ugete ndio ile kunyita mishara eno iri mishara no mwe okay tirede maiko umuthi turenda turore horo wa wathani wa magavana aya eru no wega muno wi haha tondu twaririe aruti ya wira correct aria me ku thini wa county cia na ni maundu maria marekika ku thini wa county cia wa mbere turore kana maundu maya ni mahaki kana ni kwagirire ni gukorwo gugikwo guo mareka mundu agokera rucine rumwe akauga andu 400 mathi tareke twambe tuone Machakos uria kurahanikire aruti a wira a ministry yo marokire otari angi matare na itanya ati gavana wao uri orehitithirio ira nie kumarokera Minister wake wa kigena Elizabeth Museo na afitha munene Jacinta Masila nio mauma abere kwamukira kiboko kia Mutua. Darekera iyo ya Mutua itigire aruti a wira magegete na aria angi matukanirwo ona kumaka thutha wa kwirwo makue indo ciao kiumbe na matige indo cia thirikari o mundu na kwao. And nitauliza wa security agencies to ensure kwamba hawa maofisa rudi tena na hakuna mtu anabebana na file ama laptop ama kompyuta yoyote. Tusimamisha kazi siku chache turekebisha mambo. Hakuna mtu ambaye ataaga dunia kwa sababu ati file haijafanywa kazi hivi leo. Hata kawaida files zinakaa sana. Mutua augire ni arathomire kumana na aruti a wira aria matamunyitaga mbaru mibango-ini yothi wa nambere wa kaunti iyo na aria angi augire marahuthagirwo ni ateti kugwithia thirikari iyo. Mimi nimesoma somo kwa hiyo miaka 4 ambayo imepita. Nimechezewa karata, nimechoka kuchezewa karata. Nimeonyeshwa mambo ambayo ya madharau, nimechoka kudharauliwa. Tunasema ya kwamba hii serikali ni serikali ya wananchi. Aruti acio a wira riu magwikara mucii nginya riboti ya ungumania iria Mutua augire ni akwambika irutwo. Nieranire ati ona aruti a wira a ministry ingi iria itarakinyaniria ikero makwenjwo na kanyoi o kau. Kuanzia wiki inayokuja pia nitafanya mabadiliko mengi katika sekta zote ambayo tunaita radical surgery katika serikali yangu. Mabadiliko ambayo yanatokana na zile ziara zangu, nimezunguka na kuongea na wananchi wengi katika kaunti yetu ya Machakos wakati nilikuwa naomba kura. Na wananchi wakaniambia hapana, lazima ubadilishe vile mambo yamekuwa yakifanywa kwa sababu kumekuwa na shida sana ya utumishi. Gerifotera Inoro TV getwa Karo Kenyugo Mwaura. Gatho nyingi muno Karo Kenyugo wa Mwaura na ni noigua kiugo agia hau auga nimechoka kudharauliwa, auga nimechoka na kazi mbovu, nimesoma na uririkane oti governor mweru one governor ukoretwo egitini kiu koguo andu aya matiate marandikitwo atari kuo no ne ucoka andu 400 tareke twaje no tugucoka tuthie Meru na kungi kuingi tugukorwo tukirora no twambe twanjirie tiriri jamba ya wira andu 400 umerite mainuke na mundu uyu ni mwandike na mundu uyu andikitwo kwina mawatho correct ni kuri mawatho ma kwandikwo etirwo interview iria ni thirikari count unless oire wege uria wamwikagira campaign akiohangira mawira ri angikorwo ni kwari na uria andu a wira wa thirikari
moragia wira kugia kwina menye kuna meke ukanirwo andu makoria mawira magetwo interview kati guguthia thino wira reuri meke acha mamuroki igoti-ini kana uguo roiga ati ni thiku cigana ona oiga ati gutire mundu ugukua ni ndwa kwa ukua bairo kekwira atiriri watho ri ugite atiriri ndungibuta mundu tamuvete notice ndio wa mbere no asimombe umuthikiririe umwira atiriri muthenya munari no acereirwo tajira wacereirwo niki ukaiga memo yo ukamuva memo ya mbere ukamuva ya keri akore hitie no aria gucererwo no akoro ni aiyari icio ni cira ungi tondu cio naguo ni cira wa borithi tondu no amwicigo asa criminal tondu amunyita na evidence ira kuiyite nayo kana egwikuirwo kana gwokwirwo ri no azimweka investigation aria wira-ini kana behere riu ri kwina maundu meri no amwe no mwerutha ikithe wike investigation kana no wike investigation aria ku itwenye riaku no antarauga ati ekumarugamia kwa ihinda matigacokere ndu wa fairo eke otwiria riu mavitia make ni riri nikio rari governor miakena andu aya nike wandikire miakena araturaga rutithanagia nao wira miakena kana miaka itano ni mahitia marikuonete maya aronire thutha wa githurano mama aronire thutha wa githurano ndiko 60 ira marekaga campaign ni aronire kwina mahitia two very unfortunate kwa wanamutwa tondu riri warugamia andu akuwira ri wamarugamia tondu matiria gusupport tondu kuringana nogo ndaigua aenda kuga nimesoma kuratwika arama futa tondu wa Vinya ndete ati kwina county officials yamwe maranyitaga uria mararuaga nake wa Vinya no rikane ni constitutional right yao ni constitutional right yakwa kura kire yakwa to nginya gusupport tondu ndauta wira ni mandika mahitia manene muno tondu avuta ndu wira ataina gitumi ni kwirihiria ruwa na kwirihiria tondu mundu ngania ri no asupport kana wa Vinya koguo na nina kuretete wira koguo riu tondu no asupport kana wa Vinya na mucinda ri thii nake uguo ramusapotaga akariganirwa atiriri kwina watho uria wagirwo kurumirirwa wa kwandikana na wa kuvuta uguo andu acio umuthi maroke igoti-ini mena rutha rwa kukota lakini kiria matari nakio kinya umuthi na ni ngio mukoro cira ungikorwo munene muno aguthie igoti-ini tondu matinetwo marwa akuri maraneirwo marwa makorwo ni marwa ma suspension forced relief, compulsory relief, kana dismissal, kana termination. Renda iguari ni kwa arenda kumarugamia nigetha eke uchunguzi. Kuchunguza kuri no lazima ukoro kwina kaundu kati taga allegations. Ndugi rungamia taina allegations nigetha tukore nigetha wike allegations wa tukatirire ati ni kure kuirwo ati muthenya muna no akwire fairo eno wacoka ukerikana ati muthenya uyu ungi no ekio no correct na ni undu wa maundu maya ari abawinu ke hanini ndikuigurie correct na ndo kuthima kiria thiko 21 kulingana na agreement ya kulingana na rat mandikanirite na union yeta kwa Kenya Local Government County Government Workers Union agakoro thini wa union yo akoro ari thini wa union koguo ni kurania ofitha aria matari thini wa union yo mahota kuumiria matingiumiria tondu nao ri thini wa collective bargaining agreement yo no mara enjoy to ni arutia wira county government yako ya Machakos ora matekite niko matawigite ni murumiriri no ndo matuga atiriri no thia kanitha akota ni thia kangirikani kuyara meta kwa members makatwa tithing no kuyara marutaga kindu ta correction icio cingurani tithing ni kicinje ga 10 tondu we member wa kanitha yo correction ni ya everybody ya mo otale momemba okretu kumala muo woka pastor visitor reure aha rino asia macia union ri mtukona indo igire monthly subscription we member wa union kana kare ba agency fee tondu no enjoy
kiria kinegotiatedwe protection kugurero re joire ende yaku yakinya no katengera kwikia magiaku umere riure ende joya gai no riri ya remember no nienda mundetere kugokia manego tuta decision to need to present ga rutia wira no kwari hindi ya mugomoyo wanati na giona sosini yake rwa terere ndwara gihoro wa performance wara gihoro wa meshara na tondu utania kune mago mare mbeca icio unganagia thio mare ura no tukuria terere agikorwo aruti acio awera a Machako ne kuna mandre subscription kuri kutheiha mutike mare hakanyamu riko icio twendwa tondu marere yake kegwira ndumwe apu na kumuthenyo umuthi ucio maraguta gore kana marugamitio ri nikia makiao akone gya kutheia kiri kimatetere immediately kiukire kiurie trenda mutaratara ya ndwaya othe ni githoma rugamie ri umaitiretie ki tu kiama kama ni kutheia umuthi tongire igotini tukimatetera nigetha mutwa gavana mutwa kana county government ya Machakos iyo kaigotini yuge ya mavuta niki no kidu kiambere tukuthie expert onda tulie mashokio wira mara moja okay turugutima ite maikite yes ini siasa thank you aterere moira maria akamara thura ndo amatira amenya na kuratu kati eheria manke A urehe manke B atishi ni Cartels Michael ati the magic ni Cartels cia character X or rather umetena jirege milishia ne milishia cia mutati A wera kurehe cia kuniguo mare na mahothere ru maguthukumira indo iria ugakihũthĩra kurugama 2022 ndo yore mutati tatonya thino wa ngoro ya mutati ucio ri ni ati areciria to hau ndirona mutua gutiri hinya gikoro atulaga na andu miakena acoka twirania ici kana nero matauta wira miakena ni waririkaniria ati kwina andu matamujitaga mbaru ito kwanyukire nyagore gugwe ni mucerere kana andu andathi nao mekoroka kuingatwo umwe Kenya ruti uguria tondu gavana witu aroire gite hwae kindu ba 10 na kenda dia tera inire ndaci njega mu yara inire ndaci njega na rauga acoka kanitha-ini akaroga muthuri wa kama no wangurino okoragera guhujino rino ngai turaho ithuothe no ndingenda kugania atiriri ye ira ndone deputy president yakere kirinyaga na aranerio andu amara muinira haha umie for the last 5 years mainagira andu wangi that means mutangiruta la kwagirire miaka 5 egioka makainira andu wangi aso kara meratiriri na kibungu the easy part is over and the easy part is to win the election. The difficult part begins. Iyo ni rambiria ya gutongoria county in the next 5 years. Tamuteti no ndimwire ati thini wa community uko na interest diverse. Na no ginya mumbunge wothe kana governor eke assessment to needs assessment ni watu gutungata andu aya ake kuringana na matarajio yao. No ngimatungata na ugi waku wa personal ni ukuhitia njira. Awa ngejoke juge muteti wale ga campaign aiga campaign ali na supporters yake ara mari ngodi na maya wenga akwegete kina meta go ituge nicio ici na gandu ngikeni na mundu wothe urare ha mukerenywa o hau ari o makero we ukanyandikira kwa tano kwa chief of staff kwa ungania si wa marano wako yaku mundu broka ni we broka wa thirikari no nda ngaria ma so what I'm saying ni ati ateti ingi ni makomena that problem ya kwaja for the wrong footing to ria we kira andu itini andu muramenya ni siasa ini andu ta sesete capacity yao matoga gutuga kironda atetiga munua na utikiri kingi mundu ucio uwe capacity yake na mundu ucio ora mwandike ni mundu ucio na mundu ucio ayana ini rangi tiwe wa mbere na no ngimuhitiria ne kwinira ongi sawa ndite akuga ainaga nanda na kanua akainira jenga ucio akainira waihura bio muthenya ucio akainira karo kana baro kurikana na uria ndake ihana ni nda na iniro ndio gudia na mbere wewe wana iniro ai anu makera digo ati wambiria siasa andu aria mwambanagiria nao tio murikagia nao ni nyamugirigia nao ndite akuga ni watu wa mandika maga soka o discover they are not competent
kana discover ni corrupt nukaga sleepless nights todo ado kahota kumavuta toro mavuta mego to akiwanja manjero garuke mauge to jenga hano ndumuna atiga ni bito kumudikam na ko kumudikam peire na mundu agia mundu murali ngake angia yohoro waku negative andu megwitikia rita murwanyu kwe angitwe yohoro waku megwitikia to mureto hamwe imako mana ndu be dangerous the other issue ni ati uhoro wa mutuani hu kwe hede kurona kagati by hook or crook koringa wana na zero kite wa vinya ndeti nwana aronekata kitu kake gavana na dhidi wa siasa andwani ma opportunist mako me opportunist mangiona mwana wajengani uragwa megudi wao waihora riwando asio mundu atawa mutu aravuta na maenda yote kitu to survival technique moime kwa mutua maje kwao kwa vinya Yunake na makamenya kana hima koreka ginyamisha manini na makea nika toru matangia nika wabinyana kama menya no ginya hora ronua gutwika no ginya hakora hangi atiriri gukora kende monga mukono hakulika na kamunya mageta wa nduru niria squirrel rero kurumagirira walike kwanda bebe gwito to getaga gaturu gaturu ega walike kwanda bebe de ambura noyida kagacoka thutha maguru maku akajia kumburia bebe cio gakiriaga noyida ri siasa ri niguo yanaga tuguo muthuri aroiga tukaga kumenya mweshimiwa nia ndena inya mwatuburia about time tucarie mundu roi nei tundu ithueri turenda kuria tha icio na tumenye atiriri nundu akanyua gaitu ri mundu ucio no lazima agaturi congonize muthenya wa mbere Google ka ijiwa ati no ginya umire na munua no ginya hokora ino ni karatu twenda kwa na kiara giki gyakwa rangi wako vote ona ngya kwa itire gyathera ona gitire gyathera hena mundu wa hakiri na kiuno muno akona gata gucoka ona to gucoka we ukeni ino ginya o make sure no ekate no akora rangi ucio ino akiaga kuririkana kwa no avinyo ucio mundu ni akwire nani agoega turua au angini ati thino wa siasa mundu ahura kwa nyando ateitheti to ndingi guteithie gukinya stage ingi no wage kandu ga kujia guteithia makiria hau ndi guteithie kino thire mwenao mwenongi niguthi na mbere guthi na mbere ta kuhona that's what the politics all about riu andu amutua areje mainuke ni aone makata mamutindika muno thino wage thura that's my assessment but that is not the issue the issue ni ati thino wa county iyo ni thirikari is not a personal property. That is true. Na mundu wothe we obicinio andikitwe through an interview or one sort of the other na kayo marua appointment letter that means okay mwera inokei no appoint no do awera oyo no na tulikuha mbeca ici kulingana na job group this exactly na one of the issues ingituma vuto tikwa royalty tondo wale kutuka loyal and faithful to your government na Uhuru wa Kenyatta ni faithful to the government of Kenya. Ito ni aratongori. No adikitwa na thirikari ya Kenya. No liwe metagwa mutu na kadhalika hii. Ni maana kurwa credibility yao. Tondu magwe akoni member kuruga ni mutawa ihora. Mamwike investigation mwana mahitia ni haya na maandike marua. Nina ka waihora anka akari no horocio no adigo tine kenda a contest. Na marua. So what I'm saying yati thirikari ya county no get to get formalized like when structures it got to individual properties ngirikia President Uhuru wa Kenyatta adedi Raila uyu my brother ukaturute wira inyo mwathura Raila murwandu akane gumutunga ningo ta uti uko na county ziko hana ayo mara supportaga ayo ngutungata ametere meterere mundu akabone megana makaburu so they know to Kenya ni ati twabeko bana ge breaki ni mahango make of freezer make of freezer ni makuru ko machilo machilo lewe to kugani atiriri we have a big danger not to get to democracy go iguru kana good governance not to devolve dictatorship to nyamoto caliphate wa siasa kama Mbadha ka Joho ka Kirinyaga ka Waiguru ka Machakos ka Mutua Dera Kanidi Muthomi Njuki my friend na andu aria angi wetu kugania ati thini wakati wenu ni toigire
it is not 100%. Ila tumahinde twi hau na tukwenda kurungwo na ni woni wako ta mwesimuwa muhangore jogu wa barua ni jugaga ni kile twagana ko devolve muno ni economic devolution tuka make sure county ya Kirinyaga ni agia haki yao besa kienya ya kigina kia ya gwika ya kuhudira turukanota guo no ndego makiki digitwa political devolution hantu giye makiria nikiwa mutajo wa kirugama akangabiria president na ni urumuno tamwana gwe kungabiria mundu akundu kungi akangabiria president na ikiwa ginyando araira maruga no tuganye Kenya maita meri tondo devolution ya political devolution it was not well thought out. Correct. But economic devolution was a smart one. Don't you agree governors ama dureto we wish them well no matiga tu gado aku discriminate kana kuvuta ndo ovyo ule ko ni kwa Mutua Machakos na Mutua no orali ku yes yeah takijiria tiriri woku kugi tamero tareke tuone mero woku kugi ati ni governor mweru raikira ri aikoro Machakos na no orali ku ni guru ko hana ri tareke tuone mero tuone ore ko okay Viko inyatu thutha wa gavana mweru wa kaunti ya Meru Kiraitu Murugi kwihitithio mihango ya kiria arete gutheria mibango yothe ya thirikari ino ni yambiriirie. I've decided to carry out a special financial and human resource audit to establish the status of county affairs and to remove any rots in the system. Na niguo gutigirira mutaratara uyu ni wathie na mbere gutari na kihingisha. We have decided to send the acting county secretary, all CECs, all chief officers, all sub-county administrators, all ward administrators, and all town administrators on indefinite leave immediately. Nakana aruti wera aya nimegucokio wera kanasha gukurigana na mendekithia ma kamiti iria igutafania uthuthuria ucio. And they are going to be treated in accordance with the recommendations that the audit reports are going to give us. Kiraitu ningi ni arutete mukana muhiu kuri ene kadarathi aria mangikorwo makungirie wara unyitanirine na maafitha a thirikari ya county. Legal action will be taken against any contractor found to have colluded with the county government officials to steal public funds, and they will be blacklisted for many future contracts with our county government. Kiraitu augete thirikari yake ni kuhurana na ugumania na wanangi wa indo cia muingi gutigirira muingi wa kaunti ino ni wagunika. Gavana Kiraitu ekoragia hindi ya mucemanio na atongoria ya kanitha wa afisini cia kaunti ya Meru. Handu-ini ha Inooro TV titagwo Gathoni Wajihia. Gathoni gemuno Gathoni Wajihia tiriri no ndikano athikiriria waigua ati with immediate effect yes CC all the bad money indefinitely na ati gushoka kwa wira ni according to a recommendation ya committee egweka audit na badali gwote no guthura no Kiraitu guthura no ningwenda clarify kindu kinya kanani miario ya Kiraitu horo wasi andu aria mararugamio wira yi no nyende tweherie CCs kuma kirathi kiu tondu wa undwa baugite appointing authority you appointing authority agihera wana no atiga wira uriko ucio ni ta uria Nyeri twana bad omen eta governor akua eta Gachagua rega governor Gachagua akuire is the appointing authority wa CEC no gemange atukire jobless tondu mararuta wira at the mercy of governor. So the new governor no is kumuri appoint kana amatige meja ko Kiraitu kuga my CC madieja is superfluous tondu achima kwa meja enda kumasokia maso. So anybody appointed to the governor na governor hanguru the county secretary okay up to step our county secretary appointed to the governor na governor appointing authority ona kana weke ata no giikareja unless is the appointed by the new governor no governor wa Nyandarua maikoke muthikiriria Muthuriti Francis Kimemia aroigire atiriri no ndi ndaguka now governor wa Nyandarua Kimemia is an established administrator to no nyambe gusoha Meru ringi umenye difference ya kura cia Kiraitu cia munya ni kido 10,000 ko is like divided in the middle
Kwa anakuwa ni for political expedience yareka ararakaria nuthu ya andu ameru na ndage benefit muno Kimemia aroigire nene toko tukio egwikana andu ake MCC na ki that is okay to na kire mundu mugi aenda ku negotiate exit yao peacefully kahora without the public image yaenda gwika ugu mutongoria mwega agire ne gwika awu agithegwa kira itoiga atiriri I have decided tukuthura gavana tukutua ati no decidaga hapana ndio na constitution na constitution no ginya rumirire tegura twatuka draconian todo donire mwalimu Julius Nyerere Maiko akiaria koiga atiriri umuhimu wa katiba ni ati timwe toro na mutumia akondongonezera ugaroka gwatha undu ugu muragia riu karokera bururi gwatha guo kwenda katiba I have decided agacoka karigia koiga atiriri no ne kwa investigation neutral investigation aragetia yake akonere kiti Aretia yengirikia arete investigation ya ku build evidence ya kungaura ndo aya ni atuite kugo nikaragire ku deodorize yurage kiyaga ajene mainukite ni mavi ajene mainukite average leo denola munene munori na nigo ndiraga is very unfortunate tiga kumudurita mudurita kwa Kimemia uweza genuine administration who knows during ya triri twarikia campaign no atuka son within 2-3 days niki urathomire 3 days wathi obisi wamenya Njeru ni muici wamenya Njeru ni agero kuthie riff wamenya Njeru ndandikirwo wega mwenda within 3 ndikuima kirori ya campaign wala harambe na gucemania na atumia ngumbato no higa ndiko ithatu no ndo matetereje Thino administration narora tuwa kiongozi nwagiro korwena mutaratara wa step by step nigele nawe ndukathukie akuthuri na ale maregirine nawe akuthurire magukwinira ngemi na nebo muthuri akuga atiriri ririkana acima yakwinira ngemi umuthi no magakugira mbu no ririkana at the same time no kumateithia up to a certain level yani ikiwa usipinya certain level kuma the mama kauga anayokauga dirire huyu nimemsaidia sana nimesaidia mudheshe na akauga no amera mboire tu no amera cia thura koguo ri ndigo gucoka guteithia ringi ugaroroke tondage benefits ndu muthuri wakwa wetagwa Kiraituri unfortunately anakoromero ni kwao na ni kwa turaga ri ni agiro ku differentiate administration ya political na administration ya civil servants kana arutia wira na what we call county public service board ili aragiro kwanza athurite mbere ya kabutando emo recommendation eragiro no korwe ho already no tuona na atungatiria makanitha oyi thari ndungita gutungatiria kanitha mbere atire ni ngubutando rucio mara guteithia naki wacha tomo dona na juire igana no asima kwanza ugena public service board nigetha ikwire position ya civil servant kana rutia wira thinwa county akuri ehanatia acio niyo kuwe wira no riu ndugiga ai decided no this and what mandikio ni public service board county public service board which is another public service board in Kenya okay giongera ha muthuri yaje tondo kaundu ori atiriri ndiko ithatu oima kirori-ini meugithi no marambi no ibo aturoka kuma kirori tano andu ehurite ona ukogo ehurite ati no amenya andu matiraruta wira na gitumi ma tatimeke ogwo tondo the county public service has been abused nera huthagira gwika siasa ni magavana ama defenda gite ciao o adiga tura kana na ni athuri gotono agotura kau na ni arugamira gavana ndibira mararuta muingi ni wa siasa twa maendeleo that means ya na maiga campaign ni maradia tutura tu makangeda na ndo ariko makangeda na ndo aya mai siasa ready get a kuria county administration tugithie na mbere ni matwike non political thank you so that makawata go fit system iria irienge sawa so for example Raila no mavingana na Uhuru wa Kenyatta
na 2013 between 2007 and 2013 it was Nusu Makate government. Kukura do massive service mandigwe Raila. Correct. No todo our service ya public service ya county in established it as a culture ya country ya burudi area Professor Kompia na digera kwali uruto ndo agenda kawira kuko no radikana hau na ugata ndorenda wero na digero ndo agarukire ndi kanitha de mukabareki ndenda kuhujia na mone udege kama veto ndake hengeshire ya mutumia le uhuru yo ile gitege ya president ndange ugire omundu othe arari aligned to Mr. Raila Odinga nekovu dino wa jeshi kana dino wa polisi todo ria mundu aburo jeshi polisi ego no kwa hiro yo kwe mundu riko kwe mundu kono ngeturuye bara to bara ile oho ya ku make sure ndo meguduro mekwandikwa county ni magadikira governor amaburite na ngigacenjio ni magatranslate properly to support the new government nyondo wa bururi udina mbere transition sakato gutinie we wathurwo kuria gicuguri wekire tena na kamete yaku ya CDF yari hode kuigata waigatire ndathurwo gicuguri let me tell you eto tigakorwo ati makavara ni gikuna mbeca ona na ndiko mena uko jori ogo nukuonete kiuri oho ai ndoni ogo yato aburirwe 2013 it was a very difficult scenario and amari bunge attend the parliament nema sejeti wabo the new CDF irevuro from the people that means that ilegeti dabego tegedurano anu makirugama magiduro magisaguro ya point ya megada matageno terokomo hao terokomo hao wao gatridi wale kia kuduro ri nagtigisejo ya sejeti bereo ya sejetio no wendo abotire kubutando immediately genjorie niko are wari nao kana are wakorire ri no amanyitire thiko 10 nigetho cyo kuthura nei kana wekiri atia nigugongo na kukiria ri ando acio mari president committee ya chaguriro ni anda kuruta dikemeri iri ugo mageduro unfortunately gutemundu wa CDF ya tene athuru ni andu sasa no they know obisi mubunge ni akawa na mbere cia kwandika arutia wira kumuteithia na andu anda akorire obisi ni ndaritenire mari andu ana ndaritenire atatu na mari okunginya umuthi na ta secretary uriari wa Martha Karua no ndaritenire na ndinake nginya umuthi giande mweri nyanya ginya araga ikidawire u gidie na mbere gobune ko to secretary very competent gobune ko riteino so what happened no mutumia ka na mundurume mutumia mutumia secretary mutumia no awateke to tumia ya hukana ki ni wira uramutetera ndio kugatiriri edwa mandikite ma ni besi ya mubunge ni aguteithia mubunge achieve his objectives that means that you know mavute ni kama CC ya agreed kwenda kuandika mundu agaguteithia unfortunately ukwandika haria maguteithia wandike makanga haria mwari githaka nao moka makunyarire mwari ndio kuga politics yago ni kweherio from civil service into the napere na monda geciria ati wathurwo mundi rucio kato ditwe tugakorwo handu hariku uri ni ndo ile giteo kia bunge yanda thure 2013 na gya bible gehita ndaugio ni project ya miaka 5 ni kagia masia wewe ile tu za Martha Karua hizo Martha Karua na gyo ni project da heo after 5 years ningasoka evaluation kwa ndia ni hanging on that job na ikyo da hanguriwo and whatever circumstances ni ndalire ngaletine ngandika advert yuga andu agicoko ngayo amoya murathima ndi nambe that's the spirit nduko we bururi tare waku oya bururi ta wingombo ya bururi uriko bururi ucio riko nduta county te kugweta i probably nayo ni ati they are winners and losers in the heads of the governors the issue of winners and losers yago kwehera kiongo kia mutongoria wothe wigatu wewe mutongoria waria maraguthurire na aria matana thank you in fact you are bride you are supposed to be bride othe ni yaku Todogata mero difference was 10,000 but I can tell you for sure I'm not going to go more there ni dena discriminate any part of the community na yongo tena na moyo so there is nothing I can look back there
aja could have done better. Bugo muthuri nake tumurie ta ciama ciao na atuori tau kiama kianyu kingithurwo kwa guthiaga ate kekwire taru every 5 years and ithuire nitutura wone aruti a wira every 5 years 2011 ile twari na kithurano ninda thurirwo 2007 ninda thurirwo tuka mutongoria wa kiama giki na ndokire gatagati tondu aruti a wira idio uria wari kuo etagwa Festus Mutunga ni maugite matiramu enda tondu no kuwithia aragwithia na ndorone ko obici ndi ciothe ukara gutungatira aruti a wira ri no acio macerijira so andu maruti a wira moire signatures ngiri imwe na makirizi ngiri 500 kulingana na constitution makiwa ni turenda kithurano toko no amaheire kanyamu mama saina kuma hau no kimahe ngiri 500 mathigo tini ni guruta tondu no azima constitution yuka gatiriri no aracia mumwemba ke mwenyewe on behalf of all the others make your competition after signatures kukorekta thini wa Kenya musima na ke secretary general kuo au ke confirm githaide bere oka petition utware kwa ofisi auge njero ni member njoroge ni member verify wale jambo verify a million no 1,000 signatures are correct you go ahead and call a special conference when go to 2007 kumba hau every 5 years really the 2011 twagira na kithurano na 2016 twaina kithurano kogo tuthiaga na mbere no makiria uri muruti wa wira wa trade union kutie secretary general wagiroka kukuvuta tunaithu ni tutagirwo tuwe ambere wa kurugamira akia muruti wawe kogo we have to set the example kuma nie na thuro 2007 kutri mundu na nafuta na na korire kundu kuriko kengwire kaundu kamwe urana ukire ngimera tiriri ura try nake ura murai nake ira 2007 ushunura urathiriro wa ira nyiru nini ne guku ako nukwenda turute wira nirakwena basi turute we turutithanie wira ako ndurenda kuruta wira nirakwena rutha wike atia umirie tondu nie de mutungati warutia wira mathure nao ayarko ni matongoretie na ugudu watho ugaga muruti wa wira wothe worldwide a protector one rights cia muruti wa wira kana mawatho maruti ya wira Kenya muzima kana world na ndwagire kumuonera tondu ni ara supportaga Njoroge na ara supportaga uria ungi iyo ni political right yake na ndipo muthuri nkuga correct no lazima to differentiate modu meri political right na employment right the constitution section 41 iwe gatiriri muruti wa wira kana mukenya wothe ena right ya kwandikwa na right yo ndungitumio ni mundu ungi kugo nikyo aya mararugamwe ni governors amararuga ai they have said it mena rugaro kuthie igotini na igotini wali macokie wira uri uriku wira uri wao akoroti oguo macompensate thini wa watho niuga macompensate 12 months in advance macompensate that durani governor munanda rakwenda turauga tiriri turumuthingi bata kurutania mwere tondu rakwenda ri nauga governor ucio au compensate 12 months salary yaku na allowance yaku icio wikire muko ni getha thini wa miaka meri 12 in advance ri kana bari ambere ri ubota kweva in addition to the termination ndiyo siria cingi kana ni rotoro turathiete kana ni leave traveling icio ciothe koguo turaga ni riri governance itu kana thirikari itu no lazima to differentiate politics na uruti wa wira unless onyone na maitia ni wagiro kunjira tiriri rugama as an individual no ndongiga ati andu 10 kemumu gerotin ati nauga tiriri inyo theri muinuke andu wa finance itono no wenda kurani that government for those 5 days ri ukumirani naki utireti karibone ni andu ari angi
kogo na ni hodenda kuria ati yo bisi ni abibu tondu no era andu aya mathie ni kumaanisha ati wira no arugama utungata wa arugama na ni ndegwa ni jigire handu mutu ogire ati hatire mundu ungikua ni gutuika ati failo yake ndinathie through omothe na hi no korwo mundu ucio he kaundu kanarua ekwendaga no ru no atuma andu ayo the mathie tondu mero ni andu wira no arugama kana guthiaga mero ni andu ngirie mwangana kindu wira ni na githungu turegia grinding to a halt yes ati no arugamia ru horo wothe uda mutu enda kuonia andu na magavana na mangi ni atu adocio othe marugamio no irrelevant gutira mararutaga do even gutira mararutaga do ghost workers ni maenda kupotiri yes maenda kupotiri na that's gine kandu gekonde ekwenda investigate atiriri akone na ghost workers magana matada tui arama yeti yake oni kwa vitu katamu ya mbere adi yakeri kogo nake he has questions to answer and waje arama yeti niki akimea utegu mareka oba ngene kuga Mutua is a second term governor ko ena diga term ko dena risk ona gevuta ndege tekura kundu kuriko yokwira wa santi apuda ni mate mateke nito akuringia no akinya handu wa pension ino otunyarire uciti utongoria mutua amenye ni mundu munini na no wende giteke gitikingi na tukamuria kiuria kiu wekire oniki tondu ariri hau anga wavuta mundu umwe wavuta family ti mundu mwavuta wavuta family na so kemye kugate mudangi kwenye ndo afaira ya gwate ndo mnyeza tu muno wakue akwa ni idia kudia for cancer treatment na fairo ni ahingiroi ulja ugwenike utari do ndagaje guthoma ha Michael ugo muthuri uyo atwira section labor relations section 41 section 41 every person has a right to fair labor practices fair labor practice every worker has the right to fair remuneration, yes, to reasonable working conditions, to form, join or participate in the activities and programs of a trade union, and to go on strike. Oh, that is all you are right. Hari maundu maya mothe ici nicio ihoto cia andu acio mutua kana kiraito erekeire kuingata ligo henda are they unionized in the first place no kiuria net riri majoinete union ni majoinete union keni gwera undu umwe no thikiria ha wega gwira tiriri whether they join the union kama ti join the union constitution union with the tiriri mundu wothe no athi on behalf of others utanyo kuthia no muthie ni ndo andu aya immediately ongerera press ya umuthi brother Francis Aturi ni arameria tiriri Kotu is going to move to court arameria oguira so that is the umbrella body which can speak on our behalf, which speaks on our behalf. No kwena kiama kia ruti ya wira kia county government workers union. Kiria kithongore tuwe ni pwana ndoba. Roba ndoba. Are you together now? Immediately nyagiro ku take an action. Asio the malete te the narito do magiro koromaiki amali yakeri athi igotire together with the court. No do angkorone ndako vota kudhiere. I'm just giving an example. Although I know he is capable. And ability ya kudhie. And you go, Kotu will take over because Kotu talks of all workers, including the Aweta Umudi, Ugakubudo Woku, was citizen. Udi Kotu, Nimaukuruga Merida, to do medicate Murutuawe and Murutuawe. Whether you're unionized, cannot be unionized. No, no. No, Korean, all the Canora Korea, but we want to go to set an example. But first and foremost, right here, I couldn't ask my daughter. Atiriri nigo mwero already anyite todo mwero already nake no mwe wari ameukoro ni magavana mayari correct ati agikoro we thinyi wa union kana nduri thinyi wa union yes right ya kwirioho ta Kenya citizen na mutu wa wira no nyi daliu stage ya kairi no form kano join union no nyi da first of all mutu wa we first of all wangoni right ya mutu wa wira yoke koro do wa union anawe ina right ya kuthi gotini street no na union aikoda ri no wayo ne efatie guthie akoro ni wa union ni wagiro kuthi gotini oni ya behalf akoro wali wa union no ungane no sadi advocate ya igoti no gwetwikaga kotu ate o kiama nekiheaga atuori tagiri magana meri o mweri icio ticio mbeca iria inake agire ukorwo akioya ikorwo union ni rare rungu rwake
athi goti nä å ndå wa niko nakwira tiriri tariu ri ningwenda gukuririkania ta kutheia ri må tiheaga kotu kä ndå ndio mweaga kindu urakuthiaga kuthiaga tiriri kutheia umuthi ugakorwo wi mundu wa hoteli uvutwe ugakwa kutheia ndukwamba kuthia gwako tu angikorwo ndirabutu uria kwagiriire ndirabutu uria kwagiriire no itha riu ndukuthia gwako tu uguka kwa kutheia nayo yose cira waku tondu nawe urari member wa kutheia no itha riu warikia kuma muthenya ucio wavutwo kutheia ndagirwo gwitia even a single cent nebatie kuheaga irio cia kuria wina right idio tondu angikorwo ndirarihaga subscription ire na niguo association yaragwo nawe ati onawe tutigirie arutani aku ni makoyaga mbeca maheaga kindu gia kuria kire makaigwa na thirikari thini wa constitution na wele constitution kana kire youth trade union ire kwi mawatho tukaga atiriri strike fund strike fund ni akumenyerera andu wothe ria twathie strike nani tari ko amakeheo ta ngiri kana ngiri okay amari ni kire na strike fund according to the constitution that according to the strike nantoga jero nike mutongoria wa Murangai kan Muranga county na ena rutia wira 10 I'm just giving an example na aria ma the strike ni aya kiama kina right ya kumawe ya kuria kengo dikanie ndiria muthuri Francis Atwoli ari na mugomo wa majadi wa kuririkana Atwoli aguraga bills cia unga agatwarira aruti yake ya wira aruti ale matuta majani na kinyake thina ndege tondu ni arigiritwo ni thirikari kunyita ku koguo kwina urari andu agutua majani ngwite tari majaji ria kwarehirwo macini cia gucinia no andu makigoma nanyita so kiama kia plantation workers union ni ga supply aruti ya wira aria ma strike na irio ndiko nyike kana toko yale ya tukamwe no kana kama tukamwe can I tell you yale 60 days na after second week Atwoli na idwisi yove ntongo mali yetu tukambira kuruta irio Atwoli alikia ku niwe kigena gitiko kigena muno no gona billion na ne andu aingire niwe nasima itwothe ntonga nire hamwe tukiuga irio nasima tutedi andu aliko na tukishanga hamwe no unity ito ni very important ndio sere katika turore mawoni mando na rua niguo tukorwo tugikiria tugicoka ri ni tukuona counties ingi nacio uria ireka na counties ingi uria cihana tuthie mwana wa SMS kwa inyu nyothe mwana tutumira SMS ndio igire inya you are talking of county government staff. What about those in private sector who work for years and live like casual laborers? Ni Nancy Kuma Kakamega. Asante sana. Muregate tuna Mike name recent Kuma Dadora mwena dereti jaga muno dirari gwaterere governor mweru dale na right ya kuga o kena team yake todo the outgoing county government did not deliver todo it's realistic to say the team did not deliver so it's likely to let me down hapo they should consider why would Honorable Jogo criticize the decision of Governor Mutua, yet he sacked all staff who were in Martha Karoa's regime in 2013? I think it's a problem with electorates who feel that they have power and mandate to hire and fire. Thanks, Margaret. No, mundu cino kwa ni vota wa gicugu ida iko magiro na doko ndakiri mwena wakwa ona nda kujiga thina iciriko na ndo akenda gati no chokotha kugo ndo mundu acogotha no ya cogotha go magitire ngiro ndo tugeni na mbere mwaniki wa thitima thengio muno kuma wa mutito mukoro-ine kauga kimuri munabamba kimuri magavana ero no giki gikuyu mwathani kimuri magavana ero ni marauga gati ni megwika atia mekurutithania wira na magavana aria maracindirwo no mane ati mushara uriheagwo gavana uria muthure
no maniate no wetikire kurutithania wira na ne ukumenya nduri hago magavana acio ahagure nimethe wira unge wa kuruta. That is the right. Ketuge uma nini governor umundi. I answer. I'm the answerable. Okay. Katiba eo yandikitwo na ruga ciothe. Gatiba eo ni yandikwo na thiomi ciothe ni mere kuma gatanga. Ni good suggestion. Sana. Alice Wamu huwa kauga mutua aroiga raia ni maramwirire andu aria marathukia wira wake hindi ya campaign na no nginya acenjie kuringana na wendi wa aria maramuthurire tondu thirikari ni yao. Koguo raia ino niwe ramwira ahuti andu nukiria kwa nini ni gwira andu ni maramwirire no riu ndange kayata ni ntachi mbere yo. Thank you. Kitobe tusirikie mainajaria mwaria mwaria uo ni atoshinora mainajaria mwaria ta mumete America mugoka gucera Kenya mwathurwo MP mufutaga andu othe wa bici na nemuro na governor aitwa na thuru ke mundu urenda guturu oyo mundu ngeturia muno ega takatini ka governor athurirwo kanye mwakera gitira na nerereirwo mukerenyu yes uriko gitara ona ke mainona kenya tutigithia tondu ni ndoroga maite nawe mai America idui. After you guys talked of Nyerere, his wife and dreams, Kiraito was with religious leaders and his wife. Okay. Mr. Njenga, mjadala ni mzuri hao magavana wanavunja sheria because kwa Employment Act 2007 hakuna kitu inaitwa indefinite leave. Hiyo ni unfair suspension. Nuo ni Solomon from Machako. That is the truth. Yeah. That is Facebook wekaluga wathiga jogona. Sharon Kimoy, let's speak it as it is. The country through organs need a clean up. I look forward to the same once we get the president, but it should be professional, not witch hunt. Dar es Salaam TZ. Asante sana kutoka Dar es Salaam. Mudo kwa shalom, mudo mwiraga shalom shamat. Peter Kimani kauga magavana ni matige gwika uria marenda. Kauga ati maturutire maturitie wajiko uria arenda todo wajiko niwe wena hinya. Thank you very much. Tuned. I have also started sending CVs to various county offices. Yinabena goshitoma okoro thini wasio makorutwo ahoto kuonoka undu. Simon wa Heritage Morning Kimore magavana maya ni mathire ni mekete ni madari county no mamenye matikale he political brokers iria makagera campaign how no mweshimwe kuwete the brokers no me usoka maigire how James Dewa witito Mike Gaidia derito yorana thuri aciage governor ne mamenye idwe wajiko ne idwe ene hinya matiga tugali yole tamituga ya imwana detosia mwikaregeto wa county tuti kweda. We have the power to recall MCA now. Nemaronire ate magia governor tora maikia ja othe. Aya wajikoga ni netule moja kireka na wajiko ne kuhega kane gutukanero tukoria kari shega kauga. Can you just remember all the elect leaders that the workers are also voters? They had their rights to choose their leaders, and still all the workers it is their duty to support the government in place. So when they fire the workers, how sure are they that they didn't vote for them? Watch intimidation. Sana Karishege. Eunice Gedogori. Hai maikanderito lafkemore sana governor aria mara futado aria mara korawera ine atetodo marekagira aria mara goire campaign how hatiroka wega. Tanimeorie korwo nio mafuto hatari gitumi nemaiguire cia andu acio tha ni kuria Lodiani igwa wa Lodiani kucia Naikuru ri Kenya juina ke kurokera andu a kino biabo ni tukuigwa Levad Mwangi Philip akawa tuned sana. But mimi niko na swali kuhusu wale governor wamefukuza wafanyikazi. Tunajaribu kupunguza jobless people in our counties na wao ni kuongeza. Is that fair? Akaugate na ndio ufutwe kazi
kazi there is 1 month notice, had they given them notice ama ni ku terminate tu na ni hali okugete no genya mudo heo thank God John are born on firing. It's a good move. You can't put a new wine in an old wineskin like tomatuire na maudu mero na officers ero. Very nice. Kitake mani murega jaba siawera. Asante. Magavana na MCA matike kuhudhira county ura makweda matabete kuria aikari ako ura makweda mekirwa mamenya county tumisi yao meke uria mekweda. Asante sana Peter Kimani. Rahab Ibra akauga, hi Mike Njenga, is there any punishment that can be given to those governors firing civil servants? Ni utusokeli ya kiu. Thank you. Kage ni mali kuma Sharagita ni kwa MP, former MP wako la Ojoro kutuka kwa Mwagira. Kuma Sharagita tuyamu muno no joria magavana mautania wera na alia mara ali thirikari ne ila ali haukavere na kushenda guo Mugruti Francis Keme miareka. Peter Yek Mahuwaka ugahaiki Kimure, I don't support what Mutua has done, but I think he's trying to get rid of all the people who are loyal to his former deputy, Mr. Kiala, who he blamed of undermining his government. Ni wa magavana ero tukona aige ao muno ne matwikete ya kugati ni mekoigata andu aria marari ho na andu aria matara masapotaga higo ithurano icio na kiuria kiria turorania ni atiriri ni marahuthira kihoto na katiba tabarira ya Kimure tuikirie tucoka kaida atari kunene.